تمنê wê hê nebûye 7 sal, lê serkêşiya Koma Rojavaya folklorî beşê zarokan dike. Hejmareke mezin ji dîlanên folklorî Kurdî heye. Lê Leylan di vî temenî de ne tenê fêrî wan dîlana bûye, lê nifşên nû jî di dera hênan. جوتياري وغزالي وكافوكي ولولو بسمامو وتشرقسي كردي هنا قلكي وحستكم. Kesên Leylan serkêşî û rahênana wan dike, tev jê mestirin, lê bi zanebûna xwe ew ji tevan mestir e. اولا قوم ديت هفالم رقصي فلكلوري راقصن قال كي كيف مجي رهات مجي اجي قام هفالي خواناكي متخست اجي وكا هفالي خواناكي رقصه فلكلوري بيش بخم از اجي وكا تشتكي اري كاريا بكم تشتكي Koma Rojavaya folklorî li cureyekê li Kempa Domîz 2 salin bi rovê xwe dike. Ta niha cihek bo xwe nedîtine provalê bikin. û ev yek nebûye rêbend, got cihê xwe nav komên folklorî ser asta parêzgeha Duhokê bigire. كتكي ماي زاروكي ماي الحمد لله إيروج آذا بشكل عام يعني جيرن وزعنانا وزوت شتادقرن يعني از نابجم از لقوت بي تشاف زاروكا بكن 6 صالي وبلكي كيمي 6 صالي جي او جي بعلمي وهيني فيتشتي ببي. Koma Rojavaya folklorî ji çil endaman pêk tê, du beşê wê hene, beşê zaroka her wiha beşê mezin e. Leylana gotemenê bûye nêzîkî 7 salan dibe pelgeyek ser got şiyan û twanayên divê kempê de hene dikarin bi piştevaniyeke berfireh û bê wê jî geşe bikin û cihê xwe bigirin. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kempa Domîz.